it will be also very telling to see these early riders do that dead turn, because I think that when we are looking at podium places later on today, it's going to be crucial to see how the riders do head towards some of these technical sections, how they do take the dead turn, can they carry any speed through, how much are they going to stay in the skis in TT position, and what gradients might force them out of that, and obviously measuring the aero gains of staying in position versus navigating anything slightly more technical to not lose that pace. And it's such a fine balance, and we've seen, haven't we, some of the best TT riders in the world, in men's and women's cycling, push to the limit to the extent that they crash. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe udukurikirana kuri Iris Rwanda TV 5x5 cyangwa se 24x24 nguhaye ikaze. Turi i Kigali kuri Beka Arena hari kubera irushanwa cyangwa se isiganwa ry'isi ry'amagare mu mateka y'u Rwanda. Amateka aranditswe, wabyanga wabyemera. Hari icyo isi yose, ibitabo bitandukanye by'abahanga n'aboroheje, abakomeye, amaradiyo, amateleviziyo yose ahanze amaso mu Rwanda. Hamaze gusoza abakinnyi 32 mu bakinnyi barimo barasiganwa kuri uyu munsi wa none. Ni live rero ngiye kwankugezaho uko isiganwa ryatangiye nuko ubungubu rihagaze. Ahagana mu masaha yine zuzuye z'uyu munsi, harabura iminota mike, haburaga iminota mike cyane umukinnyi wa mbere ahaguruke. Sayine ni minota 22 n'amasegonda 30 umukinnyi wa mbere muri shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 araba yagomba kuhagurutse muri Beka Arena mu cyiciro cy'abakuru ariko cy'abagore. Nirere Saverina wo muri Team Rwanda niwe wabanjirije abandi, icyo bita gusiganwa individual trial. Nuko ngo abasiganwa barimo barasiganwa kubijyanye n'igihe buri wese agahaguruka ku cyegiti. Byari biteganyijwe gute rero? Mu cyiciro cy'abagore bakuru harasiganwa ku ntera y'ibirometero 31 n'ibice 2, mu gihe abagabo basiganwa ku ntera y'ibirometero 40 n'ibice 6. Saa 3:47 perezida w'ishyanga ry'umupira ry'isiganwa ku magare ku isi, kadere kuri Minister wa Siporo, saa 3:36 Minister wa Siporo yerekanye ko Perezida Kagame ashyigikiye ndetse agaha agaciro igitsina gore. Minister wa Siporo Neri Mukanzayire yavuze ko iki kigiye kuba icyumweru kidasanzwe, aho mu Rwanda hagiye kuba hateraniye ibihumbi mu siganwa ku magare. Saa 3:47 perezida w'ishyamba ry'usiganwa ku magare ku isi ku mugaragaro David Lapartier yavuze ko n'ibyishimo kuba arimo i Kigali. Yavuze ko byari inzozi zabo kuzana shampiyona y'isi y'amagare ku mugabane wa Afurika, none hakaba harafashwe umwanzuro ko ryabera mu Rwanda i Kigali. Yabanjirijwe n'umuyobozi wa Ferwaswi isiganwa ry'amagare mu Rwanda, aho yatanze ikaze ku bari bitabiriye iri rushanwa. Muri Beka Arena mu gitondo ibyishimo byari byose, abanyarwanda babukereye ubona ari benshi cyane babyina bishime. Dusubirane inyuma gato tumaze tumenye kubyiri rushanwa. Mu mwaka wa 2019
u Rwanda rwari rwatanze kandidatire yuko rwifuza yuko ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi ryari ryasabye ko ibihugu bya Afurika bisaba. Ni shampiyona mu busanzwe ikunda kubera ku mugabane w'i Burayi, aho mu nshuro zigeze kuri 98 imaze kuba ku nshuro ya 11 arizo zonyine yabereye hanze y'uyu mugabane. Iya 2021 yabereye mu Bubiligi, iya 2022 ibera mu mujyi wa Los Angeles, muri 2023 ibera Grossoir, muri 2024 ikaba yabaye Izucu mu Busuwisi. Shampiyona y'isi y'amagare 2025 ubwo ni nawo uyu mwaka turiho, iri kubera mu mujyi wa Kigali, yitabiriye n'abantu cyangwa se abakinyi 918 baturutse mu bihugu 110. Kuri iki cyumweru harabaho ibizwi nka time trial, nibyo biri kuba none ahangaha manaze kubabwira yuko abageze kuri 32 bamaze kuba basoza iri siganwa. Hakaba hategerejwe abandi nabo bagiye bahaguruka mu byiciro bitandukanye, aho mukinyi ajya haguruka wenyine agasiganwa n'ibihe. Inzira ikoreshwa no kwanga inzira ziri gukoreshwa uyu munsi ni iya Beka Arena, kuva Beka Arena ukerekeza Kicukiro, ngo Kicukiro ni hara Simba Supermarket, Rwahama aho bita Sherando, Prince House, Sonatibe, Nyanza, Gahanga, ubwo ni Mastali ku ruganda rwa Master Steel, Sonatibe, Rwandex, Kanogo Main Round about Kanogo, Medical Men Foundation Ministries aho bita kwa Pastor Mignone ku Kabindi, na Kigali Convention Center. Niyo nzira barimo barakoresha abakinyi bose uko bakabaye, dore ko harimo ibyiciro bitandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Kuri inshuro hiyongeyemo icyiciro cyihariye gitandukanye cy'abasiganwa bari under 23 munsi y'imyaka 23. Ku munsi w'ejo habaye isiganwa navuga ngo ryo gusiganwa ku magare, ariko by'abantu batabigize umwuga ahubwo bashaka kwishimisha, kwenjoyinga cyangwa se kwishimisha ku magare. Uyu munsi nkuko nabahaye ikaze mbabwira ngo tugiye kubakurikiranira iby'iri siganwa. Nkuko muri kubona no mu mavideo, Vaderi Blog niwe wicaye ku ntebe y'icyubahiro kugeza ubu. Abamaze gusoza saa 6:14 hari hamaze gusoza abantu 22. Kugeza ubu abamaze kugera kuri Kigali Convention Center ni 20. Uyoboye abandi ni Umuholandi Van der Bregg Anna, aho yakoresheje iminota 44 ni segonda rimwe. Akaba kurikiwe na Trika Colonel Monica umunyarwandakazi. Nirere Saverina we ari ku mwanya, ni nawe hagurutse mu bambere, akaba ari ku mwanya wa 11 kugeza ubu, aho arushwa n'uwa mbere iminota 6 n'amasegonda 6. Birumvikana ko bamwanikiye cyane, kandi ubwo inyuma aracyari ibindi byiciro bitandukanye. Saa 5:55 umunyarwandakazi Nirere Saverina ari ku mwanya wa 5, yari ku mwanya wa 5 mu gihe abandi batari bagasoje. Kugeza ubu aba mu cyiciro cy'abagore bamaze gusoza ni 17. Hakiri saa 5 umunyarwandakazi Nirere aza ku mwanya wa 5, akabarushwa n'uwa mbere iminota n'amasegonda 43, uri ku mwanya wa mbere kugeza ubu. Nuko Hagest Grid ukomoka muri Norway akaba yakoresheje iminota 46 n'amasegonda 28. Ibyo ni ibihe byagiye biranga uko bagiye basiganwa mu nzira. Mu gihe saa 5:14 Nirere Saverina wa Team Rwanda yamaze kugera kuri Kigali Convention, yaramaze kugera kuri Kigali Convention akoresheje iminota 50 n'amasegonda 70 nyuma yo gukora intera y'ibirometero 30 n'ibice bibiri. Abafana ni benshi hirya no hino ku mihanda, harimo haranyura amagare nkuko muri kubona ku mafoto. Abantu babukereye bambaye imyenda myiza irimo amadarapo y'u Rwanda, bafite n'utudarapo t'u Rwanda bagenda bazunguza, bigaragaza yuko bafite ibyishimo byinshi cyane. Umunya-Ethiopia witezweho byinshi Sekram ariko wali Claude we yahagurutse saa 4:27. Umunya-Qatar Claude ushaka kumukurikira niwe ukurikiyeho ni Nirere Saverina waje amukurikira. Reka tugende kuri update noneho akakanya byifashe gute. Akakanya none turi kuvugana nonaha saa 6:45 cyangwa se aya masaha uko byifashe kuri iri siganwa ry'amagare. Abamaze gusoza nkuko nababwiye ni 33. Kugeza ubu amaze kugera kuri Kigali Convention Center ni 32. Umuholandi
Aruna niwe ukiyoboye n'iminota 44 bumvikana yakoze icyo bita kwiruka cyane, asiga bagenzi be ku buryo bwo hejuru cyane. Iri siganwa ryitabiriwe n'ibihumbi bigeze kuri 912, ryitabirwa n'abantu 110. Biteganyijwe ko baramara icyumweru barimo barazenguruka imihanda ya Kigali ndetse n'umujyi wa Kigali, by'umwihariko bareba byiza bitatse uru Rwanda. Mu gitondo cya kare hagana mu masaha 3 saa 2 ubwo irushanwa ryari rigiye gufungurwa ku mugaragaro n'umuyobozi w'amagare ku isi, ndetse ari kumwe na minisita wa siporo ndetse n'uyu muyobozi wa Ferwafa mu Rwanda. Habanje ibirori bigaragaza yuko abantu bari banyotewe n'igare, dore ko bari wagira ngo baraye muri stade, b'ingeri zitandukanye baturutse imihanda yose hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu baturutse hanze rero, abanyamahanga bari mu Rwanda, ntibasibye kwerekana ko banyotewe cyangwa se bishimiye uburyo basanzemo u Rwanda, umubano uri mu Rwanda, uburyo igihugu cyo mu Rwanda gitekanye, umutekano uri mu Rwanda, uburyo bakiriwe neza, ndetse bavuga yuko rwose u Rwanda ari igihugu cyiza cy'imisozi igihumbi. Ndetse bamwe mu bagiye bahabwa interview cyangwa se bakabasha kuganira n'ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda, ntibashimye kuvuga yuko u Rwanda ari igihugu umuntu wese yakwifuza kuba yaturamo cyangwa se yashoramo ishoramari giwe. Muri Kigali rero byari byifashe gute mu ijoro ryakeye? Dore ko abantu bari benshi cyane, bishimye, barabyina, basusuruka. Hari akavideo nahoze ndi kureba umwe wo bita Shadibu n'abandi bagenzi be, uburyo baraye basusurukije abantu mu bitaramo bya Kigali, aho umujyi birumvikana umujyi urimo abantu benshi, ntibabura kujya bamwe kuryoshya no kujya kubyina. Turakomeza tuze kubabwira rero uko irushanwa riri buze gusoza. Ni 5/5. Nge ni Mr Jean Ngugu. Niba utarakora subscribe, pyondaho, numara gupyondaho ubundi dukomeze tubane.